sira larang aneo ida de. Ia sira le ida ladina ne hamnia ne onia. Ida nyesoi. Sira kuotunia. Apóstolo sira hokbit wain kosai kata na Jesus Morisia zona. Apóstolo sira hotu ema hadomi. Ia sira le ema kia la iha. Tang maluk sira nebe iha tos ka uma sira fan kia hotu. Hafoi lori tos mamua folin batal iha apóstolo sira ani. Tuin mai fahe tuin ida Yesus maroma Italia. Jesus Cristo emane moris fosi maroma ema gotu nebe hadomi ida nebe haboris hadomi mos ida nebe moris fosinia ita hatene kata ita hadomi maroma koa wahira ita hadomi maroma odi halo kui dunia ukungkua basa hadomi maroma kata moris dunia ukungkua Minia ukungkua nakora basa buat gotu nebe mori fosi maroma menang mundu odi buat dia de mak menang mundu kita niat fe ema nebe mak menang mundu laos ida nebe biar kata Jesus maroma koa nia mak mayusiwe norang nia mak Jesus Kristus laos de kowe norang Espiritu makot testemunha basa espiritu mak dialog maroma putar dia Haleluya 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 Acontecimento vida traumático. Acontece com Jesus
ema cai, ema condena ele, no ipus mai, ema prega ele de cruz. Neloi trauma na lebe maka, kliang ele, baninia poku sira, halusira butuh tahu, no halai suba. Sira lebe antes mai contente, berani, consigo betul-betul tuir Jesus, mas ikut Jesus ia seria mesmo de situação de benefício, sira halai, não sequer. Baik-baik polícia yang masih rasanya tadi yang bisa mau pagar, gostar. Quando dia punya main, yang kata, aproveita, macam aproveita a situação no dia. Então, o Evangelho de Jesus mata sira suba traumático e dane hal sira na bela sai. E tem kata mas kita iha osan, mas kita iha madia, mas kita iha kuat tutu, mas bisa kita muri sia tahu yang lain saya belum bisa. Tutu tu lah fole. Meruni situação paz, peace, shalom. Necessidades básicas. Quando a Evangelho kita masuk lagi buat kondisi yang mas tem paz, kita ada muris ação. Também na Evangelho Jesus mostrou mais dia peace be with you, shalom aleichem, damai harmonia. Jesus mais tudo ninguém mercy, misericórdia. E ela condena sira. E ela mais tu ini hau dia pilih buka hau aki hau. Nede dia mai tu juga sira lar. Ni hade kata sira tama oleh hau lar. Sira saiu na preso. Então minha mãe com minha mata nede na como vão esperança. Até tem basira paz. Harmonia. Sira hak solo kita momento ini. Mas que Sira traiu a minha mestre. Mas então Jesus me aparecia, Jesus me revelação da Sira, a tua alma Sira, forriga Sira fala Sira, Espírito Santo. Forriga Sira fala esperança. E da lema, ponto importante da lema, a tudo maroma minha misericórdia, banha por Sira. Segundo maquilha, minha fofila fala Sira Mois. Tama sira tahu, sira subhan, tama sira hanoi kata, itu dia mesti bawa, mai kita sekir, itu dia mesti sekir, tama ni subhan, tahu, Jesus mai, o filho fala Espírito Santo, Holy Spirit, is memories alive, o filho fala na sira, e for filho sira fala Espírito, ao sira moris. Então, kalau sira berani, atau bela murid, filha fala para tu sira bela sai assim quando ela Cristo, nebe mate murid.
Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Jesus au fiaritabo, Jesus au fiaritabo, Jesus au fiaritabo, au fiarita, Jesus au fiaritabo.